we're here at Sanchez residence. Wala tayong briefing dito, oy. Hi, hi. Sanchez resident. Okay. Okay. With screenshot na. Coke. With Coke picture. Sprite. Dual. Coke Sprite. So be it. So we're here for our dinner with our host, beautiful Lydz Sanchez, Lydz Sanchez, at Calinan, Davao City. Muna eh, wadi ko ng drama o. Lon, ako lang nagibayad sa kapula. Wala eh, maglakaw-lakaw ko niya. Okay, we have to know lang manok. Ako chika munggay. Okay, manok. Ano ni? Barbecue. Tignan mo yung mga kain. Tiempo. Balut. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Wala na ang ilong. Uy, nga. Muratag nag-beach. Nangatan. Init kayo. Init, pero di na ito ma-feel kay bugnaw man siya. Pero nice ang cool ang air. Pero ang init, makakuan na good gihapon siya. Naka-tarsher pa nga tayo. Okay, inside. Paborito nyo si Ang si Engoy, ha? My president. Dapat siya pako ganito. Mga susang mga mukhaon sa dinner, mga Hagardo Versosa. Whole day on the road. We're on the road. We have balut. Sige na ma. Bakit may number? Hindi na rin ko yung promise niya. Uy, ano daw itong number? Paliwanag. 9 days. 15 days. No. 15 days. Ba, tama ba? 16. 16. Bless us, O Lord. Almighty and loving Father, we praise and thank you to give this occasion. Lord God, we have the food that we have always eating much, but we have much, others have none. So Lord, give those who have nothing. This we ask in Jesus Christ, your Son. Amen. Father, Son. My God, na-distract ako sa English. Kina mga nata. Attack! Never look. Okay, so for dinner, we have lempo and nalupay-pay na kaitsa. So tiring. Whole day nag-travel para sa mga flower garden sa asa ta? Asa greta to sa Kapatagan. Yeah, Kapatagan. It's so tiring. We started at 6 a.m. and we ended up at We arrived 8. 8 na ba? Oh. 7:38. Oh, 7:30. Imagine 12 hours? Yeah. Praise God. Thank you, Lord, for giving us good weather. Giving you good feet and good shoes. Pati among vlogger nito sa may laban purple. Hangak naman. Ana, stairs. Okay. Paano gusto ko? Uy, it's called purple here. Wow! Purple! Murag na ka ito! Favorite color of twins! This is for your twins! Naglibot na lang siya. Hantod na katong nasa baba. Bigaginot. Wala naman diyan pagkaon. Ang ganina? Oh. And mas masarap. Tama ang timpla na Coke. Tapos ano super to? Coke. Perfect kayo ang Coke.